ዝንብን እንድትናቅ የሚያደርጋት አፈጣጠሯ ሳይሆን አዋሏ ነው። ከዝንቦቹ ቦታ እየዋላችሁ ንቦችን መሆን አይመራችሁ። የንቦችን ጣፋጭ ሕይወት መኖር ከፈለጋችሁ እንደ ዝንቦች ከምትናቁበት ቦታ ዞር ብላችሁ ንቦቹ ከሚውሉበት ቦታ ተገኙ። የዚያን ሰዓት እንደ ንቦቹ ተወዳጅ ትሆናላችሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሻማ ሀርከፉን ቤተሰቦች አካም ጅርተን ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንዴት ነው ቆይታ? ምን ይመስላል? አለን መተናል ከች ብለናል እንደለመደ ማለት ነው። ዛሬ ማይ ወላ እንደ ኢብዲ ጫወትሽ። ዛሬ ደግሞ ምንድነው እንደ ኢብዲ ያረግሽ? ያይ ወላሂ ሳብኮኝ በጣም ወላሂ ላዚ ክራይ ቤት የለኝም፣ ብርም ከፈለ የለኝም፣ ክራዮቼ ደግሞ አባረሩኝ። ስለዚህ አንተ ጋር ሆናለሁ ብላ አሳኔን እንደ ኢብዲ አረገች። እንግዲህ ሀሰን አንቺ እኔ ጋር ከሆንሽ እኔ ራሴን አጠፋለሁ አለ። ሀሰን ራሱ ፈራ። አይ ምስኪን ወላ ምን ያስፈራል? አሁን ሀሰን ምን ያስፈራክ? እንግዲህ በርቱ፣ እውነት ታመራላችሁ ደግሞ ማሻአላህ ይጀራፋ። እንግዲህ ፑፑ እንደለመደ ሌላ ቦታ መጥቷል። እንደ ኢብዲ ያረገኛል ያለ ነው እሱ። አረቡራ እንግዲህ ትዝታ የድሮ ትዝታ እንደ ኢብዲ ጫወተኛል ያለ ነው ቡራ። እንግዲህ ይሄን ካሰብከ ቡራ ሁሉም ነገር ያንተ እጅ ላይ ነው። አሁን ሃይሜ እጅ ሰጣለች ለአንተ ማለት ነው። መስተካከል ደግሞ አንተ ነው ግዴታ። የድሮ መለስ ወደ ኋላ መለስ ስትል እያሳለፋችሁን ሁሉም እንደ ኢብዲ ያርገክ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ማስተካከል ትችላለህ ማለት ነው። ብዙ ሰው የለቀሰ ብዙ ሰው የለመናችሁ፣ ግማሻችሁ እናንተን እየሰደበ፣ ግማሻችሁን ሃይሜ የቆሸሸ፣ ግማሻችሁ አንተን ሲቆሸሹ ዛሬ ሳይሆን ድሮም እንደዚህ ነው። አዲስ አይደለም። አሁንም ደግሞ የባሰ ነው። ስለዚህ ለጠላት በር አትክፈት። ሁሉም ነገር ትተክ ሃይሜን እንደ ድሮ ሃይሜ ጋር ተመለሱ። ይሄ ነው ሰው የሚወዳችሁ። እናንተ የሚወድ አንድ ላይ ብትሆኑ የሚወድ ሰው ይሄ ነው የለመናችሁ ሁልጊዜ በቃ ጸሎት የሚያደርጉ ማለት ነው። ከናፍዩ አካ ኢብዲ ሲንጎዲኒ አካ ኢብዲ ሲንጎዴ ቡራ አነጋ ቦሱ ሱራቲ ጀቹዳ ማሊፍ harka kee jira hundumtuu. Haymeen amma harka sitti kennitee jirti wanta ta'eefi waan durii yaaddee akka nama maraatu na godha jalqabarraa kaasee amma dhumaatti gizee yaaduu jechaa jirta. Har'a ammallee mana gara biraa dhuftee jirta jechuudha. Kanaafuu kana yaaddee yaa bura hundi harka kee jira jechuudha. Astakaakaluu dandeessa. Arrabni immoo kaleessa har'amiti durumaatiin har'amni jechuudha. Gizee tokko gimmaashni amma walakkaan tokko siin qoshoshaa, walakkaan tokko immoo haymee qoshoshaa jechuudha. Amma immoo itti fufee jira jechuudha. Kanaafuu duras jecha kanaaf arrabaaf bakka godhatanii ton ta'in siif haymeen dura yootuma arrabsamtanii otuma ol tokko burkee ol kaasaa tokko haymeetiin gadi godhaa akkasumaan dhuftanii kana hundaa bu'aa baay'ee aarsaa kaffaltanii kanarra geessanii harka wal qabattanii asiin geessanii jechuudha. Amma immoo macarrashaa irratti immoo fatanaa baay'ee dabartanii dhuftanii as geessanii fatanaa kana ba'uu hin dandeenyu kan jedhaa jiru si'a jechuudha. Taraa ishee washeen ragaa jettu sitummoo mammoo taraa kee ragaa jedhuu didee jechuudha. Bura baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf eddee kana yaaddee harkoo kee jira situ astakaakaluu danda'a waan hundaayyuu jechuudha. Astakaakaluun immoo haymeen ilmoo kee yoo ta'es ilmoo kee ta'uu baatus kanaa booda hin guddisaa jetteetti siin abuurraa jettee jirti jechuudha. Kanaafuu wanti hundinuu harka kee jira bura
namni sinitti namni siniif jedhee halkanii guyyaa wal fixaa wal arrabsaa deebee immoo inni namni gaariin bakka tokko akkasiin waliin taatan barbaadu immoo inni kaan bu'aa inni kaan du'aa isinii gocha kana yoo yaadde harkuma kee jirti jechuudha. የት ገባ ምናምን እንዳትሉኝ ዴቭ ወንድማችን ጋር ነው የመጣ ዴቭ አንድ ምናምን የሚላከው ምክንያቱም ከብዙ ፈተናዎች እያመለጥኩ ነው በቀላሉ ከብዙ ችግሮች በቀላሉ እየወጣሁ ነው ብዙ ነገር እያሳካሁ ነው በጣም ደስ የሚሉ በእኔ እድሜ የሚከብዱ ነገሮችን እያሳካሁ ነው እና እየጸለያችሁልን እንደሆነ ደግሞ በቃ ይሄ ነው ማሳየው አይደለ በቃ ይሄ ነው በእውነት የእናቴንም ደስታ አይቻለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እሱም ከእናንተ ጋር መሆኑ ደስ ብሎኛል እናንተንም በቻልኩት አቅም ለማስደሰት እሞክራለሁኝ በቃ ሁሌ እጠራለሁ ምናምን በቃ ለበጎ ነው ሁሉም ነገር በቅርብ ሁሉም ነገር መስመር ይዛል ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ እኔ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ እነሱን ካደረግኩኝ በኋላ በቃ ፈጣሪ ያውቃል ብቻ እስቲ ጸሎት አድርጉልን እኔም ልቦና እንዲሰጠኝ ሁሉም ሰው ልቦና እንዲሰጡ ምናምን ጸሎት አድርጉልን በቃ እናንተንም በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ምናምን ብዙ አላወራባችሁ ይባስ መቀስቀስ ነው የሚሆነው እኔ አሚን 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 ይሄ ነው ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ቡቡ የኛ ምስጋና ለምንድነው አልቀረቡም ምስጋና አለሉም የኛን ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ እንግዲህ ቡቡ ጎንበስ ብሎ ሁላችሁን አመሰግናለሁ በዚህ የደረሳችሁ እናንተ ናችሁ ብለዋል ተቀበላችሁ እንግዲህ ዛሬ ተቀበላችሁ ይቅርታው እንግዲህ ከልቤ አመሰግናለሁ ብሎ ጎንበስ ብሏል እንግዲህ ይሄ ይበልጣል ብዬ አላስብም ቅራታችሁ ለምንድነው የኛ ታንኪዩ አላሉም የኛን ያላችሁ ነው ዛሬ ደግሞ ቡቡ በቃ ሰምቶ ይሄንን ታንኪዩ የኔ ቤተሰቦች የኔ ውዶች የኔ ጨረቆች የኔ ጣፋጮች የኔ ሾኮላታ የኔ ሱካር ብለዋል ይሄ ይበልጣል ተቀበላችኋል ይቅርታው አመሰግናለሁ ብሏል ሁሉም ነገር ማለት ነው ከናፉ ገለቶማ ሲኒን ጀዴ ጅራ ኮሚ እየስተኒ ወሪ ኮሚ እየፈተኒ አማ አከምሬ ገለቶማ bakkaan nu geessistanii kanaan nu geessistanii akka nuti fatana baay'ee dabarsinu nu gootanii galatoomaa isiniin jedheera kaleessa tasaasate har'atti isinii guute kunoo kanarra maal barbaaddu laatamamu kanaafuu gadee galatoomaa isiniin jedheera egaa akkuma argitan sixootaan akkuma itti fufee jira haimeef burukeef immoo sixootaan barakkatamee jira waaw saayitii sammaal fakkaatu jechuudha kenna bareedaa dhugaa rabbi kennaa kana sixootaa kana namni maashaallah akka molii kennan jedhe ani nama sixootaa molii kennu jaalladha yaa rabbi yaa allah sixootaa ajaa'iba saayitii haimeefis isheefis kenname isaafis kenname jechuudha gooddanyaan gammannee jirra mana haimees mana haadha keessi kanammoo siif haimeefidha mana sana keessa immoo akka haimee jiniin jiraattu abdii qabna jedhanii eshinuun jedhi kaameraa uummata filafiitiitti jedhe jennaan booda sittima jedhe didee buraanii jechuudha kanaafuu bura harkuma kee jirti astakaakali akkati irraan tarkaanfannes beenna akkati illee haadha kee kabajju beenna obboloota kee kabajju bakka qabduuf beenna wanta ta'eefi obboloota kee irra tarkaanfatteen deemtu nama astakaakalta jenni yaanna yoo afaaniin as baate nu gubdes inuma duubatti nama astakaakalta jennee abdii qabna irra tarkaanfatteen deemtus egaa maayeen immoo indedimsii baattee jechuudha maayinni ashaangulitichi amma zigidii goo tokko faa baattee gototte warri mana kiraan ari'anii ani kaffaluudhaaf naani si biran bulannaan asan yoo na bira bulaatte allubbuu gonfaasa asan maal taate dhugaa rabbi maaliif namni tidaarii kana sodaatan jedhe ani dhugaa rabbi uummanni maal ta'e asan maal jedhe guyyaa tokko yaadattoote na warri tidaarii qabate warra akka hirmee keenya tidaarii qabate han tidaarii irra hin jiru namni hundinuu amma wana kana tidaarii irra hin jiranii jedhe tidaariin isaanii sirrii hin jiru amma wana kana jedhe kanaaf jennaan asan illee tidaarii kanatti galuuf sodaate maayeen har'aasuma wajjin mana kana keessa hin jiraadha warri mana kiraan hin kaffaluudhaaf na ariyanii jennaan dhugaa rabbii dhuguma isheen garuu muudiitti qabate farankii irratti hojjetti inni immoo fooqitti irra baay'ee achii gadi kanarraan of gadhiisa yooti mana
yooti mana kana na wajjin hin galtatee kanarraa na gadhiisa jedhe akkasuma nama sodaachisti jechuudha dhugaa rabbi tidaarii qabachuun bultii qabachuun sodaachisaa jira jechuudha. Asan gizma hunda kana bultii kana tidaarii kana sodaata burukeen illee akkasuma nama kofashistu dhugaa rabbi nama kofashista maayee kolfaa irraa sitti kolfe dhugaa rabbi ani sitti kolfe immoo firaashii ati gotottuu fi ashaangulliticha ati gotottuu sanatu na kofashiise jechuudha. Dhugaa rabbii nama kofashista. Itti muddaa wallaahi itti muddaa bareeddan immoo hin bareeddaniire nama bareeddan malee jarraa immoo afaaftutu akka ajaa'iba bareeddu. Gara gaa'ilaa kana maaf hin seentani sin sobdanii yeroo tokko ababaa gosoggosaa gizee tokko keekii gosoggosaa ittiin nu goyoomsitu ani gara tidaarii galtanii jedhee caaffaree guyyaa tokko gammadee sinoo muudii nutti qabattu obbo akkasii gaa uummata egaa burukeetu yoo akka ibdii na caawwataa jedhe mana goddanyoota dhufee jira haimee waan durii yoo yaadadhu jedhe ayi bura ምናምን በጣም ፕራንክ የምንደራረጋቸው ነገሮች በትምህርት አሁን እንዲህ በማወራበት ታይም እንግዲህ 10,000 እየገባ እየሄደ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ብዙ የምንሄድባቸው ቦታዎች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባት ቀን ትዝ ትለኛለች እየተሽኮረማመምን ምናምን በጣም ትዝ ይለኛል። እግዚአብሔርን ገና ጭጭ እያለን ሳጎርሳት አብሶ የጉርሻውን እኮ አረሰውም፣ ግን ምን ላደርግ ህይወት እንዲህ ናትና እሷን ደስ የሚያሰኛት ነገር ስለነበር በጣም እየታገለች ነበረ። እኔና እሷ እንድንለያይ አይደለ በጣም በቃ እየጣረች ነበረ። ኧረ ተው ቡራ ኧረ ተው አትለያዩም መቼም ሙድ አትያዝ የኛ አስብበት isa durii yoo yaadatte mura wanti addaan si baasu hin jiru jechuudha. Simmaraachin waan durii yoo yaadatte gaduma taa'i. Gisee tokko sammuu keenya nu eegaa siniin jechaa jiru hordoftoonni keessan wanta ta'eef sammuu jara sin hordofu jaalala uummataa immoo jaalala uummataa gisee tokkotti dhabuun qalbii isinitti hin fakkaatiin. Isa amma darajaa keessan kaf jedhe kana guyyaa tokko immoo gadi jedha sin jalaati. Maaliif akka gadi siniin jenneef immoo kabajaa godha hordoftoota keessan warra hojii isaa dhiisee qaxxee amma si fixanitti taa'ee sin hordofu. Sheer warra sinii godhee warra sin darajaa kanarra sin geessisee uummata keessanii jechuudha. Uummataan alatti waan tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummata kabajuun dirqama keeti burkee. Haimees atis waan uummanni siniin jedhani dirqama keessan kabajuu fi qabduu jechuudha. Dhugaa jaalala uummataa bakka kanarraan geessanis sinuu beektu yeroo hunda waan haasoftan hin ta'ee fi waan sinitti himamu hin jiru. Kanaaf immoo nuti maaf hin kabajamnu siniin jedhanii sin komatu hin ta'ee fi guyyaa tokko immoo kanumayyuu dhabdu dhugaa rabbii akka ammaa kana sinitti hin fakkaatiin. Kanaaf uummata kabajaa uummataaf akkatti godhaa. Siniin jenna yoo dhugaa immoo akka jettu kanatti haimee otoo isheen boossuu irratti harkaanfattee yoo deemte sitti gufanna siin jedhanii jiru. Egaa kanallee akkatiin goone abdii qabna. Yoo as baate afaaniin hin ta'u nuun jettellee garaa keessatti waan kana biran darbitu inuma milkeessitaa jennee yaanna inshaallah abdii qabna. Kanaafiyyuu jajjabaadhaas siniin jenna guuzoo wadafiiti siniin jennee jirra dhugaa rabbii dubbachuu fi egaa akka kanaan sixootaan kennameefi kenna bareedaatu kennameefi jira jechuudha. Haimee fi buraa fi itti fufaa yoomuu kenni sinirraa hin citiini akkuma ammaa kanatti yoo wal faana wal qabattanii jaalala namaa rabbiin sinii kennee jira. Jaalala namaa kanallee sinuma akkasuma walii fufaa siniin jenna. Rabbiis immoo egaa sassin jidduu galee sin jeeqee siniif haastakakkalu siniin jenna. Wanta na dhaggeeffataniif galatooma.